Me did Isaac Agyapong, but me family the great tampon bring. One man come when you too much G8. Too much G8, more too much. Na so me I'm more fire. It's here for any asher for me, ma obibia aqua but too much G8 anything so. Munya ba musun for na think town eba so mo. Ye na wa Ghana mu wana na saying te me ye honorable candidate Agyapong the MP4 Asin Central. One a ye actress and didn't Tracey Boakye tawa bi e bomb muntem. Na ni na say a ye honorable candidate Agyapong. Akwaya election year campaign be a course so a chiase. And now won kobo a ye Tracey Boakye and a ye papa no stagger. None someone what can I say? A year ex-president John Dramani Mahama watofie and price no the two am a year Tracey Boakye. A cobas Tracey Boakye so any day. Esan say or no near all dream say and Kawanabo who call campa Jumedia party ayano and no na we na won so individual din so and fan kon konyani a wo pe. Emma won also dear before best so and there or the can some any other pechani there or can ya can say one up crampono just a tear for meet me crambo so I know she nani the name one honorable to move and maybe I trim and I'm certain that before no just so much as I so try I do na the petrol boom now it be so chill margin call margin no honorable about because in coffee could be up no just in coffee or no di die emomo nkofo ate so mo kan asem a wagitum enti ono asem ne kwa bo twaso na say dem so interview bi a ekoso e wo asase radio ono aboden sem bi akwa kotu dwa na nsem a waka ne say samre na work odi kotu dwa say ex-president John Dramani Mahama any Tracey Boakye ehihye won na ne ba no Tracey Boakye ba ne papa no on John Dramani Mahama ne ba no sansem wo ka ye ni na joke agro wan fa ni serious and so ekoba say unfortunately Tracey Boakye ebe so kire na adwen na ni nemu asem a honorable kan ye no audio eka mo yenkoti. So whatever happens to any man, I don't use that as unless like I was in a chance and joking about Mahama saying Tracey Boakye took it so seriously and all those things. But I really don't care because I'm not an innocent. It's here for saying that a corner, honorable some of the two jar, and now what was so no Tracey Boakye so your friend will phone so now one also did not drink chair at work. Now nsem ni bia wo kan or kan any say one no free say honorable no investigations are possible because a couple of times almost friend ko bi omo ben no na wo hu say no kra kroje no oni ex-president John Dramani Mahama one mu ni hweye say efie on otoma no wo hu say no kra bia enim enu ti na waba out aba be ka say joke no also video kan wo yenko audio mo fan chemi yenko timbra. And if he says he was joking, there's no truth anywhere. Say former president be to fear mommy and now talk mommy. There's no truth anywhere, there's no video anywhere, there's nothing. But mommy kasa ni panjinindi. Me kokonye. If sometimes me the blame me the akodi for. Instead of say the many about kasa. Makoma kosra the way I make kasa no. But maybe I can't control myself. Okay. Because of the video and in some of the buy. Obia for no did matter, no the camera is in and no did matter, no did matter. Some cofoni in no. Send a Kennedy see I've gone and no dear. Those people no still me say me in empire my boss and I could bet you munaka. Because someone did my send for shame almost the camera see money no more did matter. Me Bobby again, never know be a couple. But to be on the camera scene and him can't assume we be piano. Person will look for me one day. Yes, I did not be breast because what they talk to me so. Me want my own money back. You cannot can't say now say or say he was joking. But more fun what? We see for yen la see you
senya ensam no esi ekoye no akoye say obia clean ho obia justify no na say na tie bia inse we nchiremu omtimato mensa afe onimudefo a chese woye wosofo Pastor Richard obri yeboa na staff Covenant Prayer Chapel so meka no na nie yen person sem ne chuna basa ne se ne bewie no na won so wakoma so answer bia na bibia pesa wote no so wenya wo de efe mu famani ndi echi Pastor Richard e ma akaba ejoso eno besi we de ubo e no idi ama me ma bia ko titititi fo na so na Pastor Richard o want to say no asafo ni na ni asafo maare radio so fa mo ya asafo ma no so obia radio ti ye de radiasi na wo hwe senia na saying thing people be sorry wo honorable MP for Asin Central any actress Tracey Boakye entem one na in name say say esi ko ye de na ebro Ghana for bebre adwen so na akoba say honorable sisi a wonu ane ni mutum yesi otru for say dance ni wa broche we so de odro yi kire say wonu ane kan ye say ni a campaign ni odi ko ye ni na che say ye joke wo hwe sa na ye na say wo ko campaign na wo di obi wan say na wo ye wo say ye joke no besi mesake no bi me da si e cha da wata bi o bia a team for share too much GH on YouTube na me e share obi bia mon subscribe na mon ko so ana mon hwe TV ha de ene pa e wa ha atimasi ye konsem no so a na e be ka se atadwe wo se ene de mate de ene e me de se me tisa resolution a free MP for Asin Central. Na me sound so abete de me ankasa me nua ba Tracey enso so e de abetu dwen. Enka ayame de say yetete sansem we say. Na emom me nkomachi kakra say we nsusu ame ya hu say onipa o kasa na uni enyina so a etwasa wo twe no sensen. Wan hwe ya obahwehwe nsem no bedom suko bewie no na nya okai ni nyina no nya so bi anim and kwa bi anim a na wasai obi edimpa ko twena kasa edimpa ayesen ahonyade ye di mfie bebrebe na epedi but ye da kope na sei edi no on say Tracey tini ba bi no o se o ya dwumaden na wo de asidan na wo tenants bebre to ne de ni age ya wadi ani niama watimi aya ofin se ojadi mpa ewo ti no ono na onram bia no a odi etu no mfo odi hogwa no ho se abofra ketwa abaya ketwa na watimi aya dwumaden akodum pempen so na obade adaroma wato nsupa ade agu na dwumade a na dwumaden esunti nanka ono de ofin se do nipa da ya and why but o kan na onipa bi nimu ente ase na nipa bi fin se ebia obo braboni bi na ma ni nya sa fi no ane ahunyade a na obo ade adaro on inside akan we na kwanam so a ema honorable so ebeka se da bi osusu se papa no saga no na to fie ni bi ede ma Tracey na Tracey nso ebete ye ono nso so amfa na fa dia before obeto aso na me fa bibi enchipe in Tracey nankasa on the Miss Bell nyasem na samre no na o starting the videos ni insult ni ade no e na waka se papa no chese onu ani sem na e free onu ani no e na beto dwa se e fie no krabo no ye toma no wo is the go na wansoma eye ni nipa na wona ne kwa chese de do na lenta e tu se Miss Bell no wansoma ne se ma ni gifie e wo is the go e na kwa gifie e wo eye baby a tisi a wono ne wono enti enye obi na e kato ne so sa se wate se ne enyo man city aha me that's for the point of correction enti honorable no so ya tesemo a wono so ete yes it has long ya tesemo mumu na so obi na ayede obi na aka otrofo osema me dance ni ye de eni atimase enti obi na kan na nka wa nkasa wonye hwehwemu enduadua mu enwuye no nanka wo gina o political platform so no
na wo senka wo ka niema a waban eba ye ma amanfo ntia ye nto abanye de emo ankoba sa ema didim nsensem bebre na ekofa asem nyina ye de eba ye but isran ka Nyankopon sa afi de enipa bi isusu se enipa bi a ono abode asem yi ja won aye hwehwemu na hwehwemu no abeto dwa se de o ka ye nyina ene nsem a eye de ewu mu meka se medie mani age do niam ekọ so nya de na so ye hwa wie yi a ne na asofo ye tituma gi echafide so ane ye ka de na nipa bi no meka bia na ewo mu atitu bi ka bia na ewo mu no se nka omunyan nsam a omutwena abasare sere na emmoa omumienu nyina nko omunye de omu enyai de mebi na fi se bia nka be koso saa oti sanka na Nyankopon se ono obode betu bia se nsam o ka enyina na in fact o hwehwe mu no hu se ni kro bi anye de eni so now ono Trace ni na kasa wo susu se ono susu se ono abo aye hwehwe mu hu se ni a wode betu dwani na nya no kre enti no gina so kase emre bi no ni campaign ase no na che se ye joke na ono no susu sa ba ono abo anka bibia se nya no kre ana se no kre na ye fa ni so na ye mre mu wo hwe honorable ni ya wa ye ya unji ni so deserve some applause because honorable comment I will make here on say be adodo na hu honorable say or controversial or ye to say was in him say politics mo ni ya din and a ban of crack mo ni ya din but on making a shocking statement e wo ne kasa ni say wo no adie tu obi and na say bibi born tu obi a won jina so emfa ye like ofeli mani paniti no won jina so emfa kani panasem ana won fa buni panaten na wo na me pese me hu se Ghana for the way I hu honorable hu ni se won buni pa na se wo yewe na bia nye san na wote or won other aspect oba seat so ana oba air ana oba television so or exhibit ba no in person now if you are close to him or a different person. Sound say onipa bia danso. Dwumadi a onipa no oba de bo ne se obeyiti. To no bia saa dwumadi no sonko no etimi ma onipa no put have behavior bia eno ne ma ye hu se onipa we nie onipa we ye de enie. Ohun nti me feel say we dey kan saa se we kwa anya ne first am ameti we kan aka sansem we crowd na fidie no so eben say onye obi a we so judgmental on people and so hard on people sensem to obi a onfa nipa na sem na so de emu na ten. I think say there is other onipa bia there is other side of onipa e bia anything no say ne won kan we hu say we timi aba bonten na wa ye bold na we timi abeka sansem we ni de we feel say e bia niema bi esisi nsachaye bi e de eba bia otanase agode akwa adwendwuma hu say one side only honorable the other side so ne on the same there honorable enti say otimi aye bold aba bonten abeka sa aspect we are the feel say onipa bia na onye so hard on people no I don't think say people will also be so hard on you because Shaniqua can say mamu aten ye mu aten na atem ko na odi bebu nua no sa atem wo na na de be de ebebu de ya onso so no okay denti e ma me gusa o sa question na make us honorable e deserve an applause ni say ye share honorable any Tracey Boakye e far different age mu career mu ye can say influence mu that man has gone far na e ko ba say issue we e pop up na Tracey kana adwin ni chi na honorable ba out be ka say enkrofobia banenate tin we twa bibia so na ensi wa wono wa expect say one twimu chinchina say Tracey Boakye ebe pa ne chowa na say say oye obetumi aye ne banti no odu ne ho na oji amusa na wasa akwa abasa be ka say ni nyina ye joke no umu say ye papa no e fa baby no oya waya like oji ne mfum so to mana say won hwa abofra enhwe akola like or the right thing to baby say right thing eda
Anti say why are they papa. On say beginning in some way and ye keka. On say watimi ato ne mpani ni agu ya to na chi. Sika wo eni onyama wo as member of parliament na ono anhu say da bi etwa se oba bonten na obeka sanse modi ade ade che oman ne se niema na wo nyina no o se joke no me feel say man no waya ade me on say de aso ye de ne hwehwa ade eni we a obeka we nsem nyina to be de etu bi twa se be ma Tracey mpo bi onu bi mu a me feel say onya ate sanse mu pa ona abo abeka ya ne ma ni yum kra ne say Tracey ya wo ye indiscipline we ni na chi no papai just say what to be biegu eno ka na Ghana fo bebre aka say omabu ono abu pa na ni na echi no ye hwe ye tie audio ni mu a Tracey can send bi o say wo no problem back like bibi kaka wo ne mu a ni bufu a na asem ye de kra na o ma na asem na akochia because of the way ya or di nebu obe exercise nebu phone na say the way I was feeling obe expressing in when we na chese na asem enye de na pass sa ne ye no undi say like enye ni ye bia we should encourage and now no she should encourage it and I say she has to work on it. Yeah, and what's a young baby? Say, sad no na hanwa. I think sir, we have a couple of counselors around. Nti we dia ono atro no mutu abeka say, sad we enene hawa oti asem a on de tutu dagu oya ya no akaka bia de ama no ana tutu bia de ama ne onipa onna de oni no enya no. Onipa bia wote so bi kan wasem a obenya bote aye hwehwemu. Enti woni sa ade no a we aye opportunity man sir wonya counselors ometimi ne no edi nkomo ometimi ene na kasa akwan wo bebrede ya eso because anya sa obeti sa obufuo nti ana wakoma ne dia ya achi na obi bi pa bi a eba no wanhwe obufuo betima ya de ebetimi ase no eni nti no etwasa ono a onye ho adwuma ontena se na wo hu se Tracey me how eni nti mama no ho kwan se nipa bi mpanimfo bi a omunim de emumura me nkasa mabrabo mu na afutuo bi obetimi afa me no me so my ready say so me de na dia tunu na me so that it will not be the case as always we are seeing the bad side of Tracey but we are not seeing the good aspect of what of her but awraba no me did say ni edge ni mpempe so ara de wodu no die bo de mapa bi ade ewoni o get too close to her ye hunu ne kasa otutu dagu ni ade atemdidie sa no nko a bibi pa bi onimu a efi se o ma no ho kwan e ma mpanimfo animdifo asofo o maame no mpanimfo wo fie e ba ne nche ne kasa na o mo age tum se we ni bi haunti from now no me be ya ho adwumu a efi se obi hu Tracey as we used to know her. That's what we can achieve my dreams bibi so one say asem yi enye sie wie actions obia exhibiting ne bufuo Tracey was show bibi like actions na you person me pusa say what dey ebufuo show say actions ya asem ya koda ye nyina je say honorable twaso onu Tracey say it be o kekako say na ne ka say won kire say won ne producers nasi ahwe say omo betimi akoye honorable like omo be gina TV so live I apologize to honorable omo hwe whether they will do it or not and no other one here specify now why is it between the character when you wie no in a way no ujidi say sande ya wo ye previously no e be tarnishing the image and answer wo e be nyansonso aso e wo so as at now yeah say onipa bia niema bi flu mu ba da ya one way or the other no ebetimi anya sunsunsanso ewo sunsunsanso ne yemu mi yo papa ene ye wode ya ye wo bone nti ebetimi anya sunsunsanso ene ye bra bone nim because one said the whole world and Ghana for ni no but the whole world what she was doing it cause circulating ewo baby bia because online there international na
na ɛyɛ ne ya wɔyɛ ɛyɛ ne adapa free ne room previously ɛde ba yɛ no in person no in a way no we feel say obefa ne way to because obe apologize and bibia to atwa and I say in a way no still ebe tarnish the image yen share a bad aspect maybe good aspect no be share the lesson but the bad aspect no in a way no still ebe affecting and I say ebe affecting no obeti na be gina I apologize to the public but obi abada no so ewo one if you cry na unu obi business negotiations to negotiate na won fa bibi nye de embro na ohwe esu ne ye awadai de di even bra unya honorable mpo ti onipa no oba obetire hu mienu onfa woni apologize or render to the people or to the public or shasa ne be ye ono be a contract negotiations e be kwa ko wie woni de ya what I say now number 2 so in business wise everything have to Tracey nobody would dare say obetimi abandon chance or ban money no abaye there abaye business me no way business na echna bibi koba say honorable crime pony na me ordinary what person nti a hono one no obetimi ade affect no 2 ono akasa ne career cra it is also in danger. No, nobody will be pleased or nobody will be like say obeti me and no why adwuma bi mu and the image ni din obi a te say Tracey ni a ma ntwi mu na abaye we dey wan hwe ya on dey obeti mi kwa toto ama no katakata na toto ama no awie a wo say obaye dey obepacho you know nkofo will still have that tag say umu ade umu pani unso ni pa bia sa ade no will still be what be there anything cause effect the bad effect or the negative effect aspect of you need there sa na ma koso there ebe ha no edun pempen so there ya ebi you asempa utie video ni mu nso a what the same be to just say emra honorable candidate Agyapong den sembe to ja ag ono so ache say hey dudu na afa camera si omanim no fine na wono wa bompa like nyame be tio mka na I know na person me bisa say ebi mu dia beto dwa say wo Tracey no wenja wo kom amanyame anko ama wo bufu ye wo si wona aba akoka wanka ne ye wo beyi na no papa peni no na wo di obi ayewa wo si wa like we hu no kra na wo ye wo nti no wo nyame be tua ne kana na me bompa say say Agyapong no ana sa mpaye no ebe ye adwuma de you know Bible say you are born in so enye dwuma nti unu obi kasa na uni nyina so a de o ka bia o say we retract this animal because you are wasting your time you are wasting your energy and you are wasting your resources nti wo obi ka ho na wo nya abotre na otutu dagu yi bibia na odi bia boy de so a wo na wo ye de wo ha sa de ni business de a any business bia de a me feel say enya de a be de e be ye dwuma and because some can say wo honorable mo betimi aye papa e de e ko kan ya wo e bi ofom wo hwe se na wo ye no na wo die wo say wa ko ka bi nti no o ma nte wa say o ma trust o e na e bi anokre ni nti no wa bompa e say nyame nti o mo ka e no no mo so say da bi o mo gidi say Agyapong we die enye dwuma because on no Tracey na kasa no wo ko ntokwa wa fa me nyame na date na fe dia man for so aba be retaliate to wo action na wo start ye Agyapong no e be nya wo yeah say ewiase ade bi a wo ye bia o so hwe ni na nsemo na metie papa pani pa or a sports journalist na o so owura studio a pe na o hwehwe na wallet na omu afi na kwasha ase ankofo bi say there's a possibility nkofo no bitimi ade afasa de ya quality no and o say ade chenya oba ya ko hwa akona no na ade na ede afi nkofo a o suspect o mu nyina no ntimi ne de enkomo de ya enchen de ya bi remember say nko yi bibi no bodua nke ne ya nka okofa wallet ya ko wallet un say nka Agyapong ebetimi ade adane abode ya no ande ya eso nti asem si a na asem ba yinya botre na
yenye hwehwemu anya sa obetimi akase bi ne ochena no o hwe ne sunsun so e ba so ana obabidi ya eso yemre no enya ayebe efutuo bi a wowo ema eye afoforo a wo mo temper omo ti asem na no mo boja edigu mesan so bi ahyo babufo ena afen so a yempenifo nso so a wo mo di kan epen tokwa na ka asem bi ebe ha eye abofra wontimi ne nkono efutuo bi a wo fatu dwa faman me da se bebre no se me nam too much gh kasafidie yi eso ene mfonini eso kasamfonini so atu atiefo ene obi bia wiase amamane wiase afo na nyina mi se TV station ekwachiri pa etu obi afo se onipa wo wiase a nyabotre na obi be kan mpa even when ususu se wasam ede no odi nyabotre na ya asam ni mu ahwehwemu mfa nwansena nwa bufuo na enkonkobre ukuru na ochena bi no obetima ahwehwemu anwasam no na obonwu se wabedi bi na enso so nsemu bi ni reactions bi any behavior bi a oputi up no coming back to correct it no one way na aye too late na asel oni amade ya oni amapa bi afenso mpanimfo nso so a yesu se ya de yanyini oname ama ya tra wiase ache ya bobra che nti nsensem bi nkwara mofra bi nsemba na afinse ya beka bia eyasa obetimi aka bi na enso so no yenwu hawa ebesi a ya beka nsem no se ne be ya abofra bi a entimi mfa opani bi anim anyede etwitwi fom na opani de unya dudu pempenso bi atwa se obi bia kasa ti no di ebu eni ani die ayede ama nti obi a hwe no ye na obi a ya problem omu hawa obefo so a obesi sa problem no ano ekwa nti bese di wie na so obi pese ofre na one ye etwetwe nkoma me number obetimi afre mesi so nie 0246 42 63 75 0246 42 63 75 for discussion na yomunya ekoso na before me the manu besi cry won dwume ko a won so ya say Mama Juliet Ventures e ba se wo ba wo be se wo wura wo kitchen je se wo wura wa de ni je so enche so no we free wa dia na je se wo bibia wo kitchen wo mo dia fa Mama Juliet number no ne friend no be boa ma wo kitchen wo no e wo aye enika afen to loan master Emma loan within 24 hours they only say we are qualified we for the ability we are government worker now we deal with salary from controller loan master why you ready so be boa sika pudu bi a wo pe for urgent project no why you ready say obeso wasen na enen so discussion here e be too dwe we did this wo wadwenkyere no we ja to your comment section wo e dey amaya phone subscribe bi abo mo dey na subscribe say na be ya too much if you dey can say dan da you be dey bi a dey be to mo so obetumi nsa aka bi na wetumi akire wadwen na wo share na wo like the promote channel we na muni aba mercy kana di dwumedie e be to ma afo no so de ma mo aha ena mrebe ma me kwan na de mo esi dasene de be san ehia makam